Rahmat. Hürmetli tamaşaçılar, biz sizge yaşlar bulup, jırlap ko'rsatmoqchi bo'lamiz. Chunki yaşlar jırlagan vaqtda sizning alqışlarınız ko'proq yangıray, şuna göre biz degin şol alqışlarga loyiq bo'lmamiz biken deb sizge yaşlar jırlap ko'rsatamiz. Onun muzikasini yozgan Marat Husnullin, kompozitorimiz. Şulay uq Rashid Sabirov bilan muzikantimiz bilan irishtirga tirishamiz. Yaratam tavuşumni bılbıllarga min bik uşatam. Minde jırlim, minde sayrim sina kuşılıp. Ko'ngliga kirib qo'lam sayrar qush bo'lib. Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canaşım. Gütem gitken yağına İske düşür xatirlesin birge şaklarına. Minim ko'ngil başqalarga ko'zin atmadı. Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canaşım. Hamanda xatlar yazam, tağını yazam şırfı batamda. Özüm jırlayım, sen de jırlaysın. Jırlap jırlamazsam doğaş bəxit kurmiysin. Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canım canaşım. Zeydune masıl qışım, zifat alım canaşım.
batalım Canaşım Kızı batalım Canaşım Bitti bitindi, bitti. Marat Snullin, Rashid Sabirov. Rahmat. Aytamish yaratasiz deb. Shulay jırlaybiz biz ana. Hozir sizning ixtiboringizda tag'in bek yaratgan bir kishigiz. Уважаемые граждане россияне, говорят, что у меня вчера белая горячка. Почему я, президент страны, узнаю об этом последний? Сегодня мне звонит его президент США Клинтон и говорит о том, что я был вчера очень хорош, обратился к какому-то народу. Какой народ? У нас только один народ, настолько я понимаю, российский. И не было у меня вчера белой горячки. Я это могу доказать документально. У нас все имеется в кармане. Мы в чужие карманы не лезем. Похмелья Рахмани Рахима. Он нашла нас. А Клинтон он нашел меня. Татарстан аракы заводы директорларына менен көп сәлем. Жибәргәннәрен іші бітіріп барам. Минзәләнікін ішіуі ауыр. Шистайныкын ішіп іштен шықты бауыр. Салават Фатхетдинов бір күн Қазанны қабіле сыйлады. Іш кетті өлем деп тұрам. Түні бойы жыладым. Сарманны қышап, аны ішіп кеше бұлғанмын ишек. Жириновский белән сугышып жыртылган пинжек. Безнең киләчәк шешәгә күмеләчәк. Яшәсен шешә белән дуслык. Балуы ярамый Түшті күрдім бүгін патша қызым Мәхәббәті мені шапалай Неге кірдің түшке патша қызым Неге мені түшті яраттың Мұқманисың патша малайлары Менің кебек шибәр яраттың Мұқманисың патша малайлары Минем кебек шибәр яраптым Үгітләмә, әни үгітләмә Құлағыма кірмей үгітің Үйләніргә, болғаш үйләніргә Баш әйләнгән инде егеттің Неге кірдің ішке патша қызы Неге мені іште яраттың Юқманисың патша малайлары Минем кебек шибәр яраптым Юқманисың патша малайларым Минем кебек шибәр яраптым Юқманисың Марат, юқ, Рашид, юқ Менә мондыйлары бәк күп Неге кірдің ішке патша қызы Неге мені іште яраттың Юқманисың патша малайларым Менің кебек
ya Rabbim yok neysen Akşam alaylarım Minin kebek şiber ya Rabbim Uğutlama, beni uğutlama Direk tugel nasihat Düşte kurgan bugün patşa kızı Dilinin bulu koyuva nasihat Niga kirdin işke patşa kızı Niga meni işte yarattın Yoklamıysan akşam alaylarım Minin kebek şiber ya Rabbim Yoklamıysan akşam alaylarım Minin kebek şiber ya Rabbim No yok mu neyse